صاحب استقلال. روزا با 5 زبان برنامه‌های تاجیکستان سرزمین تشخص‌های کارزاری ننگ و ناموسی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردمان و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریابی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. бинандаҳои азиз, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба кормандони касбу кори гуногун, собиқадорони меҳнат ва як гурӯҳ собиқ вакилони иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон мукофотҳои давлатӣ тақдим намуданд. 28 август дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба кормандони касбу кори гуногун, собиқадорони меҳнат ва як гурӯҳ собиқ вакилони иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон мукофотҳои давлатӣ тақдим намуданд. дар оғози маросим пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон суханронӣ намуда ҳозиринро ба ифтихори санаи муҳими таърихӣ 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ табрику таҳният гуфтанд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд ки тадбирҳои бузурги созандагию бунёдкорӣ маҳз бо саъю талоши ватандӯстона ва заҳмати аҳлонаву созандаи мардуми шарифи тоҷикистон анҷом дода шуданд. таъкид гардид ки дар ин раванд саҳми соҳибкорони ватандӯст ки дар ҳамкорӣ бо ҳукумати кишвар дар ободу зебогардонидани тоҷикистони маҳбубамон фаъолона ширкат доранд баръало эҳсос мегардад. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор доштанд ки роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳама гуна ташаббус ва амалҳои созанда истиқбол намуда аз дастоварду хизматҳои шоён ҳамеша қадрдонӣ мекунад. гуфта шуд ки дар саросари кишвар барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо иштироки фаъолона ва саҳми аҳолӣ бахусус соҳибкорони бонангу номуси ҷумҳурӣ 35300 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шудааст. ин тадбир боис гардид ки имрӯз симои ҳамаи шаҳру ноҳияҳо куллан дигаргун шуда садҳо ҳазор ҷойи кори таъсис ва шароити зиндагии мардуми кишвар ба маротиб беҳтар гардад. зикр карда шуд ки мардуми бонангу номуси мо бо азму иродаи қавии худ ва заҳмати софдилона ватани маҳбубамонро боз ҳам ободу пешрафта мегардонанд, шӯҳрати онро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ баланд мебардоранд ва бо ҳамин роҳ шоҳроҳи таърихии халқамонро ки аз истиқлолу озодӣ ва ваҳдати миллӣ оғоз гардидааст сарбаландона идома медиҳанд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо эътимод иброз доштанд ки 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҳамчун ҷашни мубораки миллӣ ба густариши бештари худогоҳиву худшиносӣ, ваҳдати миллӣ, ҳисси ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ифтихори ватандории ҳар як фарди бо нангу номуси тоҷикистони биштосо нерӯи тоза мебахшад. дар фароварди сухан муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки шахсони бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гашта тамоми донишу таҷрибаи худро дар ҷодаи ободии кишвари азизамон, пойдории сулҳу суботи ҷомеа
و پیشرفت اقتصادیات و اجتماعیات تاجیکستان روانه می‌سازند. بعد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی برگزار شد. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام علی با اردن اسماعیل سامانی درجه 1 سرفراز گردانده شدند. برای دستاوردهای بلند مهنتی، فعالیت ثمرناک در خدمت دولتی، رشد علم و فرهنگ و دیگر بخش‌های اقتصادی ملی، 162 کارمند ساحه‌های علم و فرهنگ، تندرستی، استحصال مال و خدمت‌رسانی‌ها و مقامات محلی حاکمیت دولتی از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان، اردن شرف درجه 1، اردن شرف درجه 2، عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان، اردن اسماعیل سامانی درجه 2، عنوان فخری نویسنده خلقی تاجیکستان، عنوان فخری شاعر خلقی تاجیکستان، عنوان فخری ارباب علم و تکنیک تاجیکستان، عنوان فخری ارباب هنر تاجیکستان، عنوان فخری دانور افتخاری تاجیکستان، مدال خدمت شایسته، مدال جشنی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا در ساحه‌های علم و تکنیک را گرفتند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سرفرازگردانی کارمندان ساحه‌های علم و فرهنگ، تندرستی، استحصال مال و خدمت‌رسانی‌ها، مقامات محلی حاکمیت دولتی، دیگر خدمتچیان دولتی و صاحبکاران با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان، یک قطار کارمندان و سابقه‌داران برای سهم ارزنده در رشد علم و فرهنگ کشور، حفظ سلامتی اهالی، فعالیت ثمرناک در خدمت دولتی و دستاوردهای بلند استحصالی و صاحبکاری مطابق ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. سرور دولت محترم امام علی رحمان در مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی سهم همه حاضرین را در رشد ساحه‌ها، شکوفایی سرزمین و پیشرفت و ترقیات پایتخت کشور شهر دوشنبه مخصوص تاکید نمودند. نتیجه قدرشناسی ها بود که امروز در مراسم مکافات سپاری 4 نفر با اردن شرف درجه 1، 10 کس با اردن شرف درجه 2، 95 کس با مدال جشنی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، 13 نفر با عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان، 2 کس با اردن اسماعیل سامانی درجه 2، 3 نفر با عنوان فخری نویسنده خلقی تاجیکستان، 1 کس با عنوان فخری شاعر خلقی تاجیکستان، 2 کس با عنوان فخری ارباب علم و تکنیک تاجیکستان، 1 نفر با عنوان فخری ارباب هنر تاجیکستان، 1 کس با عنوان فخری دانور افتخاری تاجیکستان، 21 نفر با مدال خدمت شایسته سرفراز شدند. طبق قرار کمیته دریافت جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا در ساحه‌های علم و تکنیک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اید به دادن جایزه دولتی در سال 2026 8 نفر سزاوار جایزه دولتی در ساحه‌های علم و تکنیک گردیدند. در مراسم مکافات سپاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی، یک گروه سابقه‌داران مهنت و سابق وکیلان اجلاسه تقدیرساز 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان برای خدمت‌های ارزنده و سهم بزرگ در رشد پارلمانتریسم تاجیک با مکافات‌های دولتی سرفراز گردیدند.
مورد ذکر است که در عرفه جشن استقلال دولتی با مکافات‌های دولتی قدردانی کردن زحمت نمایندگان کسب و کار گوناگون از جمله عالمان و آموزگاران، شاعران و نویسندگان، اهل فرهنگ و صنعت، کارگران و ساختمانچیان، کشاورزان و صاحبکاران و سابقه‌داران ساحه‌های مختلف در کشور ما به عنعنه نیک دوران صاحب اختیاری تبدیل یافته است. ضمن مراسم مکافات سپاری محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که بنیاد نیروگاه‌های آبی، نوسازی کردن نیروگاه‌های عمل کننده، ساختمان هزارها کیلومتر راه و نقب و پل‌ها، هزارها کارخانه استحصالی، ده‌ها هزار انشاءات اجتماعی از جمله مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی به ما محض به شرافت استقلال دولتی میسر گردید. در انجام مراسم مکافات سپاری محترم امام علی رحمان سهم مردم کشور از جمله مقامات محلی حاکمیت دولتی، سابقه‌داران و دیگران را در پیشرفت و آبادانی کشورمان بسا ارزشمند نامیدند. رهبر دولت محترم امام علی رحمان بار دیگر همه حاضرین را که صاحب مکافات‌های دولتی گردیدند تبریک و تهنیت گفته با آنها خواهان برار و موفقیت شدند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در ناحیه شاه منصور پایتخت بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 را افتتاح نموده، همچنین یک مؤسسه تعلیمی و 6 کودکستان را از ناحیه‌های پایتخت طریق فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. 28 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи шоҳмансури пойтахт бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ба истиқболи шоиста аз ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо риояи талаботи стандартҳои байналмилалӣ ва тарҳу унсурҳои муосири меъморӣ бунёд гардидааст. корҳои сохтмонии муассисаи таълимии мазкур давоми 1 сол ҷараён гирифта, инак он барои солҳои таҳсили 2026-2027 омода гардид. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки ин боргоҳи илму маърифат ки дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20-и қаблӣ бунёд карда шудааст, бо назардошти зиёдшавии аҳолӣ барои 2400 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. ин муассисаи таълимӣ бо шароиту имкониятҳои васеи таълиму тарбия ва технологияи муосир таъмин гардида дорои 58 синфхонаи барҳавои таълимию фаннӣ, 16 ҳуҷраи кории омӯзгорон, китобхона бо 90 ҷойи нишаст, китобхонаи электронӣ бо 24 ҷойи нишаст, маҷлисгоҳ бо 350 ҷойи нишаст, толори варзишӣ бо 70 ҷойи нишаст, толори тенниси рӯи миз, майдончаи варзишии тобистона, ошхона бо 210 ҷойи нишаст, бунгоҳи тиббӣ ва ҳуҷраҳои техникию ёрирасон мебошад. محض در پرتو سیاست معارف پرورانه، تشبس‌های سازنده و غمخوری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و با اقدام و دستگیری‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی برای فرزندان ما بهترین شرایط تعلیم و تربیت فراهم آوردند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه نیز در دوره همین سیاست سازنده به طور کلی تجدید از نوسازی گردیده. امروز خوانندگان و آموزگاران ما در محیط زیبا، زمانوی و جوابگو به طلبات و تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند.
дар ҷавоб ба чунин ғамхориҳои давлату ҳукумат пешвои миллат ва раиси муҳтарами шаҳри Душанбе моро месазад ки танҳо ба сухани сипос қонеъ нагардем. ҷавоби мо бояд сифати баланди таълим, омӯзгори масъулиятшинос, хонандаи донишманд, навовару ватандӯст ва дастовардҳое бошанд ки номи Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон баланд бардоранд. дар китобхонаи муассиса 14200 китоб мавҷуд аст ки аз ин нишондиҳанда 4500 тои онро асарҳои бадеии адибони классику муосир ташкил медиҳанд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе шумораи омӯзгорони муассиса ба 90 нафар расид. имрӯз барои мо омӯзгорони ин муассисаи замонавӣ рӯзи хеле муҳим ва хотирмон аст. беш аз ҳама ба пешвои муаззам миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ғамхорӣ ва дастгирии ҳамаҷонибаи соҳаи маориф самимона миннатдорӣ баён менамоем. мо омӯзгорони муассиса кӯшиш ба харҷ менамоем ки содиқона, софдилона ба таълиму тарбияи насли наврас машғул шавем. барои фаро гирифтани хонандагон бо омӯзиши касбҳои гуногун дар муассиса синфхонаҳои касбомӯзӣ амал менамоянд ки бо шароити муосир таъмин гардидааст. ин тадбир ба наврасон имкон медиҳад ки дар баробари омӯзиши илму дониш ҳамчунин ҳунар ва касбҳои гуногунро аз худ намоянд. мо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе хеле хушбахт ва сарфароз ҳастем ки соҳиби чунин мактаби зебо ва замонавӣ гардидем. мо аз чунин таваҷҷӯҳ ва дастгирии ҷаноби олӣ нисбат ба насли наврас миннатдорем. кӯшиш менамоем ки бо хониши хубу аъло, рафтори намунавӣ ва дастовардҳои худ ба ин ғамхорӣ ҷавоб гардонем ва дар оянда барои ободию пешрафти Тоҷикистони азизамон саҳми арзандаи худро гузорем. ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои чунин ғамхорӣ ва фароҳам овардани шароити беҳтарини таҳсил самимона сипосгузорем. дар муассисаи мазкур ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионӣ тақвият дода мешаванд. бунёди муассисаҳои нави таълимӣ дар доираи амалишавии стратегияи миллии рушди маориф барои давраи то соли 2030 роҳандозӣ гардидаанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат баланд бардоштани сифати таҳсил ва дар рӯҳияи худогоҳиву ватандӯстӣ тарбия намудани кӯдакону наврасонро рисолати касбии омӯзгорон арзёбӣ намуда таъкид доштанд ки бо бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва васеъ гардидани шароити хуби таълиму тарбия пеш аз ҳама бояд низоми таҳсилот ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонида шуда ба омӯзиши донишҳои муосир, фанҳои дақиқ, забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои нав таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир карда шавад. давоми 35 соли соҳиби истиқлолии кишвар дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе 20 муассисаи нави таълимӣ бо 19564 ҷои нишаст ба истифода дода шудааст. 28 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пас аз ифтитоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ба фаъолияти 7 иншооти дигари соҳаи маориф ба таври фосилавӣ оғоз бахшиданд. бунёд ва ба фаъолият оғоз намудани иншооти нави соҳа барои дар шароити муосир ба таҳсил фаро гирифтани насли ояндаи миллат заминаҳои муассир фароҳам овард. ифтитоҳи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифтани 830 кӯдак ва бо кор таъмин гаштани 150 нафар шароит фароҳам овард. 28 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамроҳ бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчунин ба фаъолияти муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Шабо ба таври фосилавӣ оғоз бахшиданд. кӯдакистон дар кӯчаи Навбаҳор 2 ноҳияи Сино бо тарҳу муосир сохта шудааст. муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Шабо дорои синфхонаи муҷаҳҳаз, ҳуҷраҳои хобу истироҳат, ошхона, толори варзиш, ҳуҷраи тиб ва дигар иншооти ёрирасон буда, дар он барои ба таҳсил фаро гирифтани 140 кӯдак шароит фароҳам оварда шудааст. миннатдории самимии худро ба ҷаноби олӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам ки ба соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас
таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда барои рушди он пайваста тадбирҳои созанда меандешанд. бовар дорем ки дастгирии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва заҳмати содиқонаи кормандони соҳа фарзандони мо дар муҳити солиму созанда ба воя расида барои ободию пешрафти тоҷикистони азизамон саҳми худро хоҳанд гузошт. бунёд ва ба фаъолият оғоз намудани иншоот расидан ба яке аз ҳадафҳои олии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фарогирии бештари кӯдакон ба зинаи аввали таҳсилот мусоидат мекунад. имрӯз мо шоҳиди яке аз рӯйдодҳои муҳим ва фараҳбахш ҳастем. ифтитоҳи даргоҳи наве ки барои таълиму тарбия ва рушди кӯдакони азизамон пешбинӣ карда шудааст. кӯдакон ояндаи миллат ва умеди ҷомеа мебошанд. мо мураббиягон вазифа дорем ки онҳоро бо меҳру муҳаббат тарбия намуда дар қалбашон меҳрубонӣ, дӯстӣ, эҳтиром ва муҳаббат ба ватан парвариш намоем. иншоот дар заминаи дастгириҳои ҳамешагӣ ва амалӣ намудани тадбирҳои муассир барои бунёди ҳатмии кӯдакистон дар ҳар маҳаллаҳои дорои бештар аз 100 хоҷагӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ беҳрӯз искандаров сохта шуда дар арафаи таҷлил аз ҷашни умуми миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ мавриди истифода қарор дода шуд. мавҷудияти толори алоҳида барои гузарондани чорабиниҳои фарҳангӣ, ҳуҷраҳои инкишофи нутқ, ошхонаи замонавӣ, ҳуҷраҳои тиббӣ ва ҷомашӯӣ аз шароити дигари зарурӣ дар кӯдакистон мебошад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани кӯдакистони нав дар маҷмӯъ 20 нафар соҳиби кори доимӣ шуд. намои бинои иншоот бо санъати баланди меъмории миллӣ оро дода шуда барои истироҳату бозии кӯдакон айвончаҳои рангин ва майдончаи варзишӣ сохта шудааст. дар идомаи иқдомҳои созанда дар самти рушди соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия муассисаҳои таҳсилоти томактабии нури миллат ва нури истиқлол низ аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба таври фосилавӣ ба истифода дода шуданд. ба истифода супуридани ин ду муассисаи муосири томактабӣ шумораи муассисаҳои томактабии ноҳияи синои шаҳри душанберо ба 71 расонид. акнун бо таъсиси ҷойҳои нави таълиму тарбия шумораи кӯдаконе ки дар ноҳияи сино ба зинаи таҳсилоти томактабӣ фаро гирифта мешаванд аз 16881 нафар ба 17261 нафар расид. яъне ба фаъолият оғоз кардани ду муассисаи нав фарогирии кӯдаконро ба таҳсилоти томактабӣ дар ноҳия 2.25% афзоиш дод. ин нишондиҳанда дар самти татбиқи ҳадафҳои барномаи рушди таълиму тарбияи томактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ба хусус фарогирии беш аз 50% кӯдакони синни аз 3 то 6 сола ба таҳсилоти томактабӣ қадами устувору назаррас мебошад. дар муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии нури миллат воқеъ дар кӯчаи ҷаббор расулов ки барои 200 кӯдак пешбинӣ шудааст 12 синфхонаи муҷаҳҳаз, 12 ҳуҷраи хоб, толори маҷлис, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон мавҷуд буда барои ба роҳ мондани таълиму тарбияи босифат 12 парастори соҳибтахассус ба фаъолият ҷалб шуданд. барои кӯдакони хуштоле дар ноҳияи сино дар шаҳри дилорои душанбе боз як муассисаи томактабӣ кушода шуд. кӯдакистон дорои ҳамаи шароит аст. раванди таълиму тарбия дар муассиса бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда ба ташаккули ҷисмонии кӯдакон низ таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. аз ҷумла дар баробари таълими барномаҳои дахлдор кӯдакон ба намудҳои гуногуни варзиш аз қабили футбол, волейбол, гимнастика ва таеквондо ҷалб карда мешаванд. иншоот аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди таҷҳизот бунёд шуда дорои тарҳи меъмории миллӣ мебошад. кӯдакистонро мо дар заминаи дастури роҳнамоии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сохта ба истифода додем. ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки сарвари давлат зимни ҳама баромаду суханронии хеш ба масъалаҳои таҳсилоти томактабӣ ва ташаккули зеҳнии наврасон таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунанд. муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии нури истиқлол воқеъ дар кӯчаи асадулло ғуломови ноҳияи сино низ бо шароити муосири таълиму тарбия омода гаштааст. муассиса дорои 12 синфхона, 12 ҳуҷраи хоб ва толори машқу тамрин барои намудҳои варзиши футболу волейбол буда тибқи лоиҳа барои фарогирии 180 кӯдак пешбинӣ шудааст. ба истифода додани ин муассиса ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ низ мусоидат намуд, зеро 12 парастори соҳибтахассус дар он бо кори доимӣ таъмин карда шуданд. мо ҷавобан ба ин ғамхориҳо кӯшиш менамоем ки саҳми босазои худро дар иҷрои ҳадафҳои стратегии давлат гузорем.
نامگذاری مؤسسه به نام نور استقلال رمزی می باشد. زیرا 35 سالگی استقلالیت دولت ما بزرگترین دستاورد ملت تاجیک است. وظیفه مقدس هر یک فرد وطن دوست از آن عبارت است که این نعمت گرانبها را حفظ نموده به نسل‌های آینده میراث گذاریم. انشاءات از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود ارت انشاءات مطابق به معیار و طلبات معاصر ساختمانی بنیاد کرده شده است. بنیاد چنین مؤسسه های زمانوی تحصیلاتی تا مکتبی نه تنها به افزایش شماره جایهای تعلیم و تربیه بلکه به فراهم آوردن زمینه مساعد برای تشکل قابلیت ذهنی، جسمانی و معنوی نسل نورس مساعدت می نماید. ادامه چنین اقدام های سازنده برای تطبیق هدف های برنامه رشد تعلیم و تربیه تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 زمینه استوار فراهم می آورد. طبق هدف های برنامه تا سال 2030 در کشور بیش از 800 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی بنیاد شده. امکانیت‌های فراگیری کودکان به زمینه اول تحصیلات باز هم وسیع کرده می شود. سرور دولت محترم امام علی رحمان با استفاده از این فرصت به مسئولان برای در روحیه بلند خودشناسی ملی به کمال رسانیدن نسل آینده ملت دستور و هدایت ها دادند. در همین روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همراه با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی نسل استقلال واقع در کوچه کرموف پایتخت را به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. با شرافت استقلالیت ملت تاجیک جهانیان شناختند و ما امروز با افتخار سخن از آبادی این سرزمین و آزادی این ملت صاحب تمدن میکنیم و شکرانه این آب خاک تاجیکستان عزیز را بر لب داریم و نباید فراموش سازیم که این همه با خدمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی و رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی به دست آمده است. ما امروز شاد و خرسند از آن هستیم که در 35مین سالگرد استقلالیت قرار داریم. ما جوانان مینداری خود را به جناب عالی میرسانیم برای این همه شرایط ها، برای این کودکستان زیبا. انشاءات نوی ساحه معارف در زمینه توجه سرور دولت محترم امام علی رحمان وابسته به فراگیری هرچه بیشتر کودکان به زمینه اول تحصیلات از جانب صاحبکار وطنی ابرسول شریف ساخته شده است. به سرور دولت اطلاع داده شد که در مؤسسه تا مکتب نسل استقلال که برای 50 کودک پیش بینی شده است، تعلیم موافق با طلبات استانداردهای بین المللی صورت خواهد گرفت. برای خواب و استراحت کودکان 50 کت موجود می باشد. ما از صمیم قلب کودکانمان به شما میگوییم تشکر برای چنین تحفه بزرگ. ما کوشش میکنیم که خوب آموزیم با آداب باشیم، وطنی از زمان دوست داریم و در آینده فرزندانی سزاوار تاجیکستان داریم. پرزیدنت تاجیکان فرزند آل زمان مبارز قهرمان امام علی رحمان. مؤسسه تحصیلات تا مکتب خصوصی نسل استقلال دارای تالار مشغولیت، بازی کودکان، موسیقی، آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان بوده. روند تحصیل دوسترویکان با زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی براه مانده می شود. 3 پرستار دارای کسبیت بلند کودکان را در شرایط معاصر به تعلیم فرا گرفتند. بعد به استفاده سپاریدن انشاءات در مجموع 15 نفر با کار دائمی تامین گردیدند. سرور دولت محترم امام علی رحمان به اقدام و تشبث صاحبکاران همت بلند برای فراهم آوردن شرایط تعلیم و تدریس به کودکان بهای بلند داده، نقش آنها را در رشد و آبادانی میهن و در روحیه سالم به کمال رسیدن نسل آینده ملت شایسته عبرت ارزیابی کردند. 28 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе литсеи хусусӣ ба номи абдукарим қодировро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. муассисаи таълимии хусусӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ёқуту ҳазорум ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардида бо мақсади саҳмгузорӣ дар рушди соҳаи маориф,
فراهم آوردن شرایط معاصر تعلیم و تربیه و بلند برداشتن صفت تحصیلات پیش بینی شده است. با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که بنای لیسه برای 840 خواننده در یک بس پیش بینی شده است. در مؤسسه 64 صنفخانه تشکیل گردیده برای آموزش فنهای گوناگون شرایط ضروری فراهم آورده شده است. ما صاحبکاران وطنی نیک می‌دانیم که همه دستاوردهای بزرگی دوران استقلال، رشد و آبادی روزافزون وطن عزیزمان، مقام و آبرو و اعتبار بین المللی جمهوری تاجیکستان با جهد و تلاش، فداکاری و جانثاری‌ها و سیاست خیرتمندانه فرزند صادق و وفادار وطن، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وابسته است. در این لحظه های پرفرح و افتخارانگیز می خواهم با سروری دولت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی از نام خودم، از نام همه کارمندان شرکت یاقوت 2000 و همه صاحبکاران وطنی برای دستگیری و غمخوری‌های پیوسته برای دستور و هدایت‌های سازنده بهر پیشرفت و تکامل فعالیت صاحبکاری و دستاوردهای بزرگ در آبادی و شکوفایی جمهوری و پایتخت عزیز آن شهر دوشنبه صمیمانه میانه‌داری نمایم. همچنین برای گذراندن مشغولیت‌های عملی آزمایشگاه‌های فیزیک، شیمی و بیولوژی نیز موجودند. در مؤسسه برای رشد قابلیت‌های ایجادی و استعداد خوانندگان صنفخانه‌های رسمکشی، سرود و تعلیم مهنت فراهم گردیده است. آینده درخشان نسل نورس و وطن عزیز ما از تعلیم و تربیت و آموزش علم و معرفت وابسته است که این را اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در هر یک برآمد خود تاکید می‌نمایند. مخصوص با دستور هدایت‌های جناب عالی بسیار صاحبکاران وطن دوست برای بنیاد مکتب و تعلیمگاه‌های نوین کمر همت بستند. از جمله راهبر شرکت یاقوت 2000 عبدالحلیم قادرزاده با سعی و تلاش با افتخار بلند وطن دوستی در عرفه جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، کودکستان و مؤسسه تعلیمی زمانوی را با همه شرایط‌های ضروری و تجهیزات‌های زمانوی بنیاد نمودند که اقتدار لایحه‌ای بنا با 840 نفر خواننده در یک بس پیش بینی شده است. ما خوانندگان از غمخواری و توجه پیوسته شما نسبت به نسل نورس صمیمانه سپاسگزاریم. این درگاه نو علم و دانش برای ما امکانیت خوب است تا بیشتر آموزیم و به سوی آینده درخشان قدم گذاریم. در لیسه تالار ورزشی و میدانچه ورزشی موجود بوده برای برگزاری چرابین‌های فرهنگی و معرفتی تالار دارای 300 جای نشست نیز بنیاد شده است. مؤسسه مذکور دارای کتابخانه و مخزن الکترونیک کتاب‌ها میباشد که برای 30 جای نشست پیش بینی گردیده است. فراهم آوردن چنین امکانیت و بلند برداشتن ذوق کتابخوانی و دسترسی خوانندگان به مواد تعلیمی و معرفتی مساعدت می‌نماید. امروز برای ما روزی خاطرمان است. افتتاح لیسه خصوصی به نام عبدالکریم قادیروف با بنای مجهز و زمانوی و شرایط معاصر تعلیم برای ما مایه افتخار می باشد. و اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای غمخواری و توجه پیوسته‌شان به ساحه معارف اظهار منتداری می نماییم. ما کوشش می نماییم که از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برده خوانندگان دانشمند و صاحب استعداد و وطن دوست را تربیت نماییم. Welcome to the heaven of knowledge and enlightenment. We readers are sincerely grateful for your constant care and attention to the younger generation. مؤسسه همچون دارای آشخانه با 200 جای نشست، حجره‌های طبی و دیگر انفراستراکچور ضروری می باشد. در لیسه روند تعلیم با زبان‌های تاجیکی، روسی، انگلیسی و چینی مطابق استاندارد دولتی تحصیلات میانه عمومی جمهوری تاجیکستان براه مانده می شود. 非常高兴能够来到这样一所现代化的新学校，和孩子们学习中文。我希望在今后的教学中，不仅让孩子们学习中文，
更希望通过有趣丰富的课堂，让他们感受到中文的魅力。Мы, ученики, искренне благодарим вас за постоянную заботу и внимание к подрастающему поколению. Этот новый очаг науки и знаний представляет нам прекрасную возможность больше учиться, получать знания и уверенно идти навстречу светлому будущему. Пусть ваши шаги в этот храм науки и просвещения будут благословенными. дар муассиса ҳамчунин гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шудааст. ин гӯша барои шиносоии хонандагон бо фарҳангу анъанаҳои миллӣ ва эҳтиром ба мероси фарҳангии ниёгон мусоидат менамояд. ҳамзамон барои такмили дониш ва рушди қобилияти хонандагон дарсҳои иловагӣ аз фанҳои дақиқ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва маҳфилҳои шоҳмот, теквандо ва техникаи роботӣ ба роҳ монда мешавад. 我们将努力走到幸福学习出手心机，用优异的诚意不辜负国家和人民的信任，并在将来为亲爱的塔吉克斯坦的发展做出应有的贡献。欢迎您深受爱戴的国家领袖。 бо мақсади таъмини раванди таълим кадрҳои соҳибтаҷриба омӯзгорони навовару варзида тариқи озмун ба кор ҷалб карда мешаванд. дар муассиса барои 60 омӯзгор ба таълиму тарбияи насли наврас машғуланд. лицеи навтаъсис минбаъд барои баланд бардоштани сатҳи дониш, рушди истеъдоду қобилияти хонандагон ва омодасозии насли соҳибмаърифату донишманд ба зинаҳои минбаъдаи таҳсил хизмат хоҳад кард. 28 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе муассисаи томактабии хусусии Кайҳонро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. муассисаи нави томактабӣ бо саҳми соҳибкори ватанӣ Нигина Амирхонзода бунёд гардида барои фароҳам овардани шароити муосири таълиму тарбия ва фароғати кӯдакон пешбинӣ шудааст. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтем ки бо дастгирии ҳамаҷонибаи асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯдакистони нави замонавӣ сохта ба истифода диҳем. бо супоришҳои бевоситаи раиси шаҳрамон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки дар ҳамаи мулоқотҳояшон мегуфтанд ки дар зери ҳар як хонаҳои баланди ошёна бунгоҳҳои тиббии марказҳои омӯзишии кӯдакистонҳо сохта ба истифода дода шаванд. аз ин лиҳоз мо тасмим гирифтем ки кӯдакистонро дар ноҳияи Сино кӯчаи Қазоқонду сохта ба истифода диҳем. ҳадафу мақсади мо ҳамин аст ки кӯдаконро дар рӯҳияи хештаншиносӣ, ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ, таълиму тарбия дода ба воя расонем. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки муассисаи томактабӣ барои қабули 160 кӯдак пешбинӣ шуда дар он 8 гурӯҳ фаъолият хоҳад кард. барои таълиму тарбияи тарбиятгирандагон 15 омӯзгор дарс медиҳанд. таълиму тарбияи кӯдаконро мо дар Кӯдакистон бо забонҳои русӣ, англисӣ, забони тоҷикӣ ба роҳ монда кӯдаконро аз рӯи барномаи таълиму тарбияи насли наврас ба дар рӯҳияи хештаншиносӣ, зебопарастӣ ва тандурустӣ ба роҳ мемонем. дар Кӯдакистон ҷиҳати густариши машғулиятҳои таълимӣ, бозиҳои инкишофдиҳанда, истироҳат ва фароғати кӯдакон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. толорҳои фарҳангӣ ва варзишии муассиса барои рушди қобилиятҳои эҷодӣ ва ҷисмонии кӯдакон пешбинӣ гардида дар ошхонаи муассиса ғизои зарурӣ барои тарбиятгирандагон омода карда мешавад. ҳамзамон барои 160 кӯдак ҷойи хоб, мизи курсӣ ва дигар таҷҳизоти зарурӣ муҳайё карда шудааст. зимни шиносоӣ бо шароити муассиса ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки тарҳи дохилии Кӯдакистон бо назардошти хусусиятҳои сину солии кӯдакон ба роҳ монда шуда, муҳити он барои дар рӯҳияи солим, фаъолият ва созанда ба воя расонидани насли наврас мусоид мебошад. муассисаи нав минбаъд барои таълиму тарбияи кӯдакон, рушди қобилияти онҳо ва омодасозӣ ба зинаҳои минбаъдаи таҳсил хизмат хоҳад кард. 28 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе муассисаи томактабии хусусии Умеди Ватанро ба таври фосилавӣ мавриди истифода
قرار دادند. مؤسسه تا مکتبی امید وطن در داخل بینای استقامتی جایگیر بوده برای فراگیری 100 کودک پیشبینی گردیده است. مؤسسه با سهم صاحبکار وطنی بنیاد شده. هدف اساسی آن فراهم آوردن شرایط مناسب و زمانوی برای تعلیم و تربیت و رشد همه‌جانبه کودکان می باشد. ضمن معرفی مؤسسه به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که مؤسسه دارای 4 گروه سنی بوده، در آن 16 نفر با کار دائمی تامین گردیدند. در مؤسسه برای رشد قابلیت زبان آموزی کودکان مشغولیت ها با 3 زبان براه مانده شده است. من پیش از همه میnnatdاری صمیمی خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت دستگیری پیوسته‌شان نسبت ما صاحبکاران میرسانم که برای ما صاحبکاران شرایط مناسب فراهم می‌آورند تا ما میتوانیم که سهم مناسب خود را در آبادی وطن گذاریم. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه یک مؤسسه تا مکتبی نوی زمانوی مورد استفاده قرار دهیم تا کودکان توانند که در اینجا با تعلیم تربیت خوب فرا گرفته شود. برای کودکان 100 کت خواب و 100 جای نشست مهیا گردیده حجره های مؤسسه با تجهیزات و لوازمات ضروری تامین می باشد. در مؤسسه تالارهای ورزشی و موسیقی فعالیت داشته برای رشد جسمانی، ذوق استتیکی و قابلیت ایجادی تربیت گیرندگان شرایط ضروری فراهم آورده شده است. بخشیده به 35مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی با دستگیری صاحبکار وطنی اسماعیلوف ابراهیم یک مؤسسه تا مکتبی نو و زمانوی مورد استفاده قرار گرفت. در یک جایگی با مربیان کوشش میکنیم که نسل نورس را تعلیم و تربیت درست داده آنها را برای دوست داشتن وطن و ملت خود هدایت نماییم. ما کلکتیو آموزگاران میnnatdاری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که با دستگیری و هدایت های همیشگیشان ما زنان به جای کار دائمی در وطن تنج آبادمان تامین گردیده ایم. همچنین مؤسسه دارای آشخانه و حجره طبی بوده برای بازی و استراحت کودکان ایوانچه مخصوص تشکیل گردیده. ایوانچه بازی برای فراغت کودکان در هوای گشاد پیش بینی گردیده است. کارهای ساختمانی در مؤسسه سال 2024 آغاز گردیده. در روند بنیاد و از نوسازی آن 30 بیناکار به کارهای سازندگی جلب شده بودند. محیط داخلی و صحن مؤسسه با نظرداشت طلبات کودکان تحریزی شده. دیوارهای ذهنی آن با رسمهای رنگارنگی با دنیای کودکان خاص آرا داده شده‌اند. بنیاد چنین مؤسسه که در آن برای کودکان محیط سالم بهتر و سازنده مهیا کرده می شود در تربیت نسل آینده و دستگیری آنها اهمیت مهم داشته سهم صاحبکاران وطنی را در رشد ساحه اجتماعی بازگو می نماید. با افتتاح 6 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی که امروز از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در شهر دوشنبه صورت گرفت، تعداد کودکستان‌ها در پایتخت به 180 مؤسسه رسیده. فراگیری کودکان با زینه اول تحصیلات از 36163 به نزدیک 37000 نفر برابر شد. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1999 2008 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی. مطابق ماده 7 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مدافع فرمان می‌دهم خدمتیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند ماه‌های اکتبر نوامبر سال 2026 از طرف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های مدافع گردنی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، بریگادای پاسبانی کننده سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، بتالیون کشاورزی اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به احتیاط رخصت داده شوند.
моҳҳои октябр ноябри соли 2026 шаҳрвандони ҷинси марди аз 18 то 27 сола ки то рӯзи даъват ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қошунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, қошунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, қошунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи сарёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шаванд. вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони комиссияҳои даъватии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо бо иштироки намояндагони мақомоти амният ва корҳои дохилӣ даъвати шаҳрвандонро аз ҳисоби интихоби дақиқи даъватшавандагон ба қошунҳои сарҳадӣ, гвардияи миллӣ ва қисми ҳарбии таъйиноти махсус бо дар назардошти хусусиятҳои хоси хизмат дар ин воҳидҳо ва дар навбати аввал пуррагардонии онҳо амалӣ намоянд. раисони шаҳру ноҳияҳо якҷо бо комиссариятҳои ҳарбӣ бо мақсади амалӣ намудани муқаррароти моддаи 34 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ даъвати муташаккилонаи шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ бо дарки масъулият ба роҳ монанд. вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ ва рафти даъвати шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ ба таври васеъ инъикос намуда, хизмати ҳарбиро ҳамчун вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон тарғиб намоянд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои муоинаи назоратии тиббии даъватшавандагоне ки аз ҷониби комиссияҳои даъватии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо даъват шуданд, табибону мутахассисони бо таҷрибаро сафарбар намоянд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 августи соли 2026. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо муовини вазири корҳои хориҷии салтанати Умон Шайх Халифа Ал-Ҳорисӣ мулоқот намуд. зимни дидор масоили вобаста ба тақвияти ҳамкорӣ байни Тоҷикистон ва салтанати Умон баррасӣ шуд. барои таҳким ва пешбурди ҳамкории дуҷониба таъсиси комиссияи муштараки байниҳукуматии Тоҷикистону салтанати Умон оид ба ҳамкории иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ муҳим шумурда шуд. ҷонибҳо инчунин алоқамандии худро ба густариши ҳамкории сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, сармоягузорӣ ва густариши робитаҳо дар бахшҳои сайёҳат, илму маърифат ва фарҳанг таъкид намуданд. давоми солҳои 2022-2025 дар вилояти Суғ 12 000 иншоди гуногун таъйинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва нақшаи созандагӣ ба муносибати 35-уми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра иҷро гардид. давоми соли равон бошад иловатан 3 000 иншоти дигар баъди бунёду навсозӣ ба истифода дода шуд. ҳамин тавр дар вилоят иншоти ҷашнӣ ба 15 000 баробар гардид. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. истиқбол аз истиқлол бо дастовардҳои назаррас. инак дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд аз иҷрои нақшаи корҳои созандагӣ ки ҷиҳати истиқболи сазовори ин рӯйдоди таърихӣ қаблан таҳризӣ гардида буд мужда расонд. бо ин мақсад аз соли 2022 инҷониб бо саҳми мақомоти давлатии соҳибкорону сармоягузорон ва аҳолии созандаи вилоят бештар аз 15 000 иншооти гуногун баъди бунёду аз навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. аз ин нишондиҳанда 3 000 иншоот танҳо дар соли равон ба истифода дода шуд ва ҳоло азми ҳамагон дар роҳи татбиқи ҳамаҷонибаи ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар устувор буда сокинони заҳматпешаи вилоят бо ҳидояту роҳнамоии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳоеро анҷом медиҳанд ки барои имрӯзиён ва ояндагон аҳамияти муҳим дорад.
имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилоят сохтмони биноҳои истиқоматию маъмурӣ, коргоҳу корхонаҳо, мактабу кӯдакистонҳо, бунгоҳу марказҳои саломатӣ, қасрҳои фарҳанг, толору майдонҳои варзишӣ, гармхонаю сардхонаҳо, бозору марказҳои муосири савдою тиҷорат ва дигар иншооти хизматрасонии муосир идома дорад ва дар баробари мақомоти давлатӣ саҳми соҳибкорон ва аҳолӣ дар раванди созандагиҳо назаррас арзёбӣ мешавад. дар ин давра 631 коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ, инчунин 560 иншоотҳое ки вобаста ба соҳаи тандурустӣ вобастагӣ доранд, 1180 иншоотҳое ки ба соҳаи маориф вобастагӣ доранд, 441 иншоотҳое ки ба соҳаи варзиш, яъне ки майдончаҳои варзишӣ сохта шудаанд, инчунин 164 иншоотҳои соҳаи фарҳанг сохта шуда ба истифода дода шудаанд. дар соҳаи хизматрасонӣ ва сайёҳию меҳмонхонаҳо 376 адад иншоотҳои нав сохта ба истифода дода шудагиянд. иншоотҳое ки ба соҳаи савдо ва хӯроки умумӣ вобастагӣ доранд 2137 адад иншоотро ташкил додааст. инчунин аз навсозӣ ва таъмир кардани роҳҳо дар 2590 иншоотҳо ба иҷро расонда шуданд, аз он ҷумла кӯпрукҳои хурду майда 208 ададро ташкил додааст. 495 адад биноҳои истиқоматӣ сохта ба истифода дода шудагиянд ва инчунин дигар иншоотҳое ки ба соҳаҳои иҷтимоиёт вобастагӣ доранд зиёда аз 5944 ададро ташкил додааст. тавре таъкид гардид 1180 иншооти ҷашнӣ ба соҳаи маориф марбут мебошад, ки асосан бо саҳми мақомоти давлатӣ ва соҳибкорону сокинон бунёд карда шудааст. ба гуфти масъулин ин ниҳояти кор нест ва дар назар аст ки дар марҳилаи баъдӣ 100 мактабу биноҳои иловагӣ ва 80 кӯдакистони замонавӣ сохта ба истифода дода шавад. ҳамзамон мардуми созандаи вилояти Суғ дар ин давра бо анҷоми корҳои муҳиму калонҳаҷм, хоса таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ, пулҳои мошингузар, чароғонкунии кӯчаю хиёбонҳо, кашидани хатти интиқоли нерӯи барқ, оби нӯшокӣ, ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида ва таъсиси гармхонаю сардхонаҳо ва иҷрои дигар тадбирҳои муҳим дар ободию пешрафти Тоҷикистони соҳибихтиёр саҳми назаррасу шоиста гузоштанд. дар ноҳияи шаҳри Туз вобаста ба сазор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома доранд. яке аз самтҳои муҳими ин иқдомҳо беҳтар намудани ҳолати роҳҳои маҳаллӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди ҳаракат барои сокинон мебошад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти тоҷдорони ноҳияи шаҳри Туз раванди мунфаршкунии роҳҳои маҳаллӣ бо суръат ҷараён дорад. ин иқдом ба хотири беҳтар намудани инфраструктури маҳал ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ роҳандозӣ шудааст. аҳли ҷамоати деҳоти мазкур дастуру таъкидҳои ободгаронаи пешвои муаззами миллатро сармашқи кори ҳаррӯзаи хеш қарор дода, аз мунфаршкунии роҳҳои маҳаллӣ сар карда то бунёди пулу кӯпрукҳо ва дигар иншооти хоҷагии халқ ҳиссаи муносиб мегузоранд. тавре қайд гардид, ин роҳҳо қаблан барои ҳаракати нақлиёт ва рафтуомади сокинон мушкилӣ эҷод мекард ва ҳамакнун бо саҳми мақомоти маҳаллӣ, сокинони саховатпеша ва ҷалби соҳибкорони ҳиматбаланди деҳот тадриҷан мунфарш карда мешаванд. дар ҷараёни ин иқдоми созанда аз техникаи махсуси роҳсозӣ истифода шуда қеъдаҳои роҳ мутобиқи талаботи роҳсозӣ омода ва мунфарш мегарданд. аз он хурсанд ҳастам ки имрӯз дар деҳаи мо мана бо ташаббуси мардуми шарафманди деҳаи сангтепа ҷамоати тоҷдорони ноҳияи шаҳри Туз мунфаршкунии роҳ давом дорад. ин мунфаршкунии роҳро аз соли гузашта мо сар карда будем. соли гузашта 800 метр роҳ мунфарш кардем. имсол тайёрӣ дидагем ки ақаллан ба миқдори 3 километр роҳ мунфарш кунем. дар татбиқи чунин ташаббусҳои созанда саҳми соҳибкорони маҳаллӣ, сокинони ватандӯст ва дигар шахсони хайрхоҳ назаррас мебошад. ҳамкории мардум бо мақомоти маҳаллӣ барои ободонии кӯчаву роҳҳои деҳот имконият фароҳам меорад ки роҳҳои маҳаллӣ мунфарш, пулу кӯпрукҳо бунёд ва рушди маҳал таъмин гардад. роҳҳои тахту ҳамвор на танҳо воситаи ҳаракат, балки яке аз омилҳои муҳими рушди маҳал ба ҳисоб меравад. бо беҳтар шудани
راهها دسترسی ساکنان به مرکزهای خدمترسانی، مؤسسه‌های اجتماعی و دیگر نقطه‌های ضروری نیز آسان خواهد شد. هدف از به راه ماندن چنین اقدام‌های بنیادکارانه این بهتر نمودن حالت راه‌های محلی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای ساکنان ارزیابی می‌گردد. منفرش‌کنی راه‌های محلی در همه جماعت دهات و شهرک ناحیه شهر توس نمونه همکاری‌های ساکنان، صاحبکاران و ساختارهای محلی در راه آبادانی محل میباشد. ساکنان امید دارند که ادامه چنین کارهای سازندگی سیمای دهات را باز هم بهتر نموده برای زندگی شایسته شرایط مساعد فراهم خواهد آورد. شاهزاده سمندر، دولت فیض‌الله، ناحیه شهر توس، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در همه شهر و ناحیه‌های کشور کارهای بزرگ سازندگی به انجام رسانیده شده. هدف ساکنان به بهتر نمودن اینفراستراکچور در همه سمت‌ها روانه شده است. در همین زمینه در جماعت شهرک بلخ ناحیه جلال‌الدین بلخی نقشه کارهای آبادانی به 110% رسانیده شده. علاوه بر این در بیش از 20 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. گزارش همکاران ما. با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت شهرک بلخ ناحیه جلال‌الدین بلخی کارهای سازندگی و آبادانی وسعت تازه گرفته یک قطار انشاءات مهم اجتماعی و خدمترسانی بنیاد و مورد استفاده قرار داده شدند. ثمره صاحب استقلالی وطن عزیزمان را در ناحیه جلال‌الدین بلخی می توان بر اعلی مشاهده نمود. از جمله جماعت شهرک بلخ ناحیه جلال‌الدین بلخی امروز سیمای خود را تماما دیگرگون نموده است. بناهای بلند آشیانه در ناحیه جلال‌الدین بلخی خیلی زیاد گردیده است. یک قسمت آنها به استفاده داده شده، دیگر قسمت آن الکی در قسمت جنبش شوی قرار دارند که ما کشاده شوی آنها را به تجلیل از 35 سالگی آماده نموده ایستاده ایم. همزمان انشاءات‌های ساحه‌های گوناگون، انشاءات‌های دولتی که در حدود جماعت شهرک فعالیت میکنند پورا از تعمیر جاری برآورده شدند. طبق نقشه در حدود جماعت به مناسبت این صحنه فرخنده ساختمان 38 انشاءات پیش بینی گردیده. با دستگیری مقامات محلی، صاحبکاران و ساکنان این رقم به 42 عدد رسانیده شد که 110% نقشه را در بر میگیرد. در دایره این تدبیرها بیشتر به رشد اینفراستراکچور محلی و بهتر نمودن سطح زندگی ساکنان توجه خاصه روانه گردیده است. از جمله نقطه‌های نو خدمترسانی، بناهای بلندآشیانه استقامتی بنیاد شده، یک قطار بناهای معموری و اجتماعی نیز تعمیر و از نو سازی گردیدند. همزمان کارهای ساختمان و تعمیر راهها، چراغانکنی کوچه و خیابان و آبادانی محیط زیست به انجام رسانیده شده است. در روند آبادانی‌ها و کارهای خرمگردانی، کبودیزارکنی و بهسازی محیط اطراف نیز دقت خاصه روانه شده. در باغ فرهنگ و فراغتی و گلگشت و دیگر مکان‌های گشت و گذار ساکنان شرایط مساعد استراحت و فراغت مهیا کرده شده است. همزمان در حدود جماعت شهرک بلخ امروزها در بیش از 20 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی ادامه داشته. مسئولین و اهل جامعه تلاش دارند که انشاءات باقی مانده در مهلت‌های معین شده به استفاده داده شوند. مورد ذکر است که در این اقدام‌های سازندگی در برابر مقامات محلی سهم صاحبکاران وطنی و ساکنان جماعت نیز نظررس میباشند. این همبستگی مقامات محلی، صاحبکاران و اهل جامعه نمونه روشن دستگیری سیاست سازنده دولت و سهمگذاری در رشد محل به حساب می رود. با ادامه چنین روند آبادانی ها ساکنان ناحیه مقصد دارند 35 سالگی استقلال دولتی کشور را در سطح بلند استقبال نمایند. در ولایت مختار کوهستان بدخشان جهت تامین آمادگی‌های سطحی ضروری به سال نو تحصیل مؤسسه‌های تعلیمی از تعمیر جاری برآورده شده آمادگی‌های جشنی به استقبال روز دانش و درس صلح با روحیه بالیده ادامه دارند. وابسته به این از جانب مسئولان تدبیرهای عملی آمادگی در مؤسسه‌های نظارت شده، کتاب‌های فنی و دیگر ادبیات‌های تازه نشر طبق ضرورت دسترس کرده شده است. در اساس معلومات اموری ریاست معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان در ولایت 312 مؤسسه تحصیلات عمومی، 65 ابتدایی، 40 اساسی، 207 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، یک اینترنت جمهوری و 11 اینترنت نظم مکتبی فعال میباشند. تعداد مؤسسه‌های تحصیلات مکتبی به 250 عدد رسانده شده. 168 تا از آنها مرکزهای رشد بروقتی انکشاف کودک به حساب میروند. علاوه ساختمان 52 مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی ادامه داشته تا جشن مبارک
35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده میشوند. تعمیر مؤسسه‌های سوهای معارف مطابق نقشه جریان گرفته سال نو خوانش را محصلین در سیمخانه‌های برهوا استقبال خواهند گرفت. مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی عموماً به آغاز سال نو تحصیل الکی آماده هستند و از تعمیر جوری برآورده شدند. یکی از مسائل دیگر مهم که حل سری وقتی آن روند تعلیم و تدریس وابستگی مستقیم دارد آمادگی به فصل زمستان و تامینات با مواد سوخت و سوز می باشد. از روی اطلاع ریاست معارف ولایت در سال تحصیل 2026-2027 طلبات ساحه بیش از 5950 تن انگیش سنگ، 6796 متر کوبی هیزم و بیش از 5000 لیتر سوزشواری دیزلی را در بر میگیرد. با در نظر داشت اقلیم سرد وادی برتنگ ناحیه روشن، وادی جشنگوز، ناحیه روشقلا، ناحیه مرغاب، تامینات مؤسسه‌های این مناطق در مد اول گذاشته شده. ذخیره مواد سوخت و سوز ادامه دارد. این چنین دیگر از جانب ریاست معارف برای تامین مؤسسه‌های تعلیمی با لباس یگانه تدبیرهای لازمی اندیشیده شده. با استفاده از روزهای باقی مانده تا آغاز سال تحصیل تمام مشکلات از میان برداشته خواهند شد. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برایتون بهترین خوشی‌های زندگی رو تمنا داریم. سلامت باشید.